Source yetu, jambo tena kwa wazalendo wote, jambo kwa wakongomani wote, jambo kwa kila mkongomani mwenye kuishi nje ya Kongo na ndani ya Kongo. Mkongomani wa baba na mama, mzalendo mwenye kupigania Kongo, mwenye kutetea Kongo. Information inatoka kwenye source yetu ya Kisangani inatuambia kuhusu kufungwa kwa General Masunzu. General Masunzu alienda kamatiwa Kisangani na mkubwa wa majeshi ya Kongo Jules Banza, chef d'état-major wa force terrestre. Jules Banza njo alishuka kwenda kumkamata Kisangani. Kisa ambacho kilituma watenda kumkamata Masunzu. Masunzu alitoka Kisangani akaingia Burundi. Wakati alifika Burundi alikuwa anaenda kuongea na mkubwa wa jeshi ya Burundi kama hataki tena drone kuwa zinapiga ba M23. Yeye njo mwenye anashimamia 3e zone de défense, so mpaka atakuwa nachunga ordre yake yeye. Ordre yake alafu njo drone zipande. Basi hiyo ni pointi ya kwanza. Alitoka Kisangani akaingia Burundi, wakafanya kikao, akamwambia mkubwa wa majeshi wa Burundi, kwa sababu base militaire yetu, jeshi yetu, vifaa vyote vyetu vya kijeshi vyote viko pale Burundi. Akaenda kumwambia mkubwa wa majeshi ya Burundi kama yeye au anasubiria ordre yake itoke, kwa sababu yeye njo komanda wa 3e zone de défense. Iko na kontrole na yua kama ni region 6 wala 7 Mkongo. Eti mpaka bawe banachunga ordre yake yeye Masunzu, njo drone na Sukhoi zende zipige. Kama hayatosha ordre, Sukhoi hazitapiga na drone hazitapiga. Hiyo njo ilikuwa ka pointi ya Masunzu kumpeleka Burundi. Basi na wakati alipotoka Burundi, kule Burundi akakuya akaingia tena Kisangani. Wakati alifika Kisangani, bakakia jikuta Patrick Masunzu anakuya na telefone 2 za mupya. Sasa wakati chef d'état-major alikuwa kuna mtafuta Kinshasa awasiliane naye, kwa ile namba alikuwa namtafutia, Masunzu alikuwa tena hapatikani sana kwa ile namba yake yenye balikuwa banaongea na chef d'état-major. Kumbe Masunzu alikuwa ishakuwa na zingine namba 2. Wakati balifika Kinshasa, ikabidi sasa baanze kumuoji. Kwanza kumuoji sasa, bilikuwa kuwaje weye unatoka Kisangani unaingia Burundi kwenda kuambia mkubwa wa majeshi wa Burundi asikuwa anatumikisha drone zisikuwa zinatoka Burundi zende piga ba rebele na Sukhoi mpaka bako banachunga ordre yako. Pourquoi ulifanya vile? Na amemeta juu ya nini wakati operation Zibira ilipangiwa? Uliambia bakubwa benye bako mu operation Zibira, ulisema ke basipigane batoke barudie nyuma. Zibira kaingia mu mikono ya M23. Unasikia? Kumbe Zibira wakati ilikamatiwa ilikuwa Masunzu njo mwenye alikamatishaka Zibira. Basi wakati balenda kule Kinshasa, Masunzu wakaanza kujitetea vile vyake vya bongo bongo, ikabidi bakamate zile telefoni zake baanze kucheke nini iko inaendelea mwa zile masimu. Kwenda kukuta Masunzu na Joseph Kazemberere Kanambe balisha panga pla ya kukamatisha Uvira, balisha mtumia franga alishaanza kuzipatia kwa ofisia kule Makisangani, baanze pangana jinsi Uvira itakuwa tombe. Na njo hivyo Masunzu na maaudio, message na mafranga jinsi zilikuwa zinaingia mapartrash, kila kitu vyote vilikamatiwa. Na njo vile Masunzu iko Kinshasa, bangali banamweka pale, bako banachunga, bako musambisha, Jules Banza hata msambisha. Jules Banza haiko njo kazi yake. Alisha muremetre kama kuba demiape, kama ni kuba anere, kama ni kuba nani.
njo bamusuivre dossier yake, alafu kisha bayue jisi batapangililia. Na mpaka leo hivi 3e zone de defense iko mu mikono ya yepe chef d'état major Jules Banza, njo mwenye kwa na kontrole kwa leo. Njo probleme ya Masunzu hiyo njo information inatoka kwenye source yetu ya Kisangani, source yetu ya IDPS. IDPS oye, IDPS viva, IDPS na likolo. Source yetu tena inatuinforme kufatana kama mulisikia kila aeroport benye kusafiri na ndege, aeroport zote zitakuwa zinaanza kwa kontrole na Waamerika, na banasema kama batakuwa banalipa $30. Kumbe Masunzu alikuwa alishakuwa na zingine simu mbili na namba mbili tofauti. Sasa hizo simu mbili alizipata je? Kumbe hii wakati munasikia ke Kazemberere Kanambe Alliance Kabila alikuwa ka Kenya na baopoza ba Frank Diongo na bangine ba Pero Luara ba Matata Ponyo kwenda kufanya ile sovo la RDC. Basi wakati balitoka kule kitu kenye baliongea bakasema no, batoshe pesa bapatie Masunzu akamatishe Uvira. Bakaongea kile kitu bakamalizana. Sasa bakasema Masunzu sasa tutawasiliana je? Ikabidi bakaongea na Masunzu juu Kazemberere Kanambe anakuwa na nimero ya Masunzu. Ikabidi bakamate ile nimero ya Masunzu bampigie simu, bakanza kumupanga a partir ya Kenya. Bakanza kumupanga. Wakati balianza kumupanga Masunzu wakakubali. Sasa wakati alishuka, wakati balikuya bale benye balikuwa kule Kenya, wakati balitoka Kenya kukuya sasa banatawanyika. Bakakia banaleta matelefone, bakaletea Masunzu simu mbili kubwa za kisasa. Basi bakanza kuwasiliana, bakatumia Masunzu franga. Selo source yetu inatuinforme balimutumia Masunzu franga za corruption, za kupatia bakubwa bote ba majeshi benye bako kuanzia Kisangani unashuka mpaka mantite zote za huku Mauvira. Kila yenye alikuwa na yua ni mkubwa, muzalendo, soda wa FRDC, bote hizo pesa Masunzu alikuwa alishakuwa nazo. Basi hizo pesa zilikuwa zilishaingia mkarte simu ya Masunzu. Wakati hizo pesa ziliingia, Masunzu akaanza kuongea na bakubwa ba FRDC munivo kwanza ya Kisangani, akaanza kubapanga. Bwana, hapa mipango inaanguka ingine. Si mnayua kama alisha katala ndege na drone zisikuwa tena zinapiga mpaka zichunga ordre yake. Kumbe ilikuwa ishakuwa mission deja ya kuanzisha vita, ba M23 baingie, baanzishe vita bakamate Uvira. Ju drone tena hazitapiga, Sukhoi hazitapiga mpaka yeye njo atoshe ordre. Basi wakati franga ziliingia, Masunzu mule mkisangani, Masunzu akaanza kuongea na bale ba ofisier ba generale bale bako chini yake, bale ba komanda region na wengine manake ile staff yake, akaanza kuipanga, akaanza kuipiga mihela. Wakati alianza kuipiga mihela mubale batu bale ba generale ba colonel na bale ba major, njo bakaitisha Kinshasa, bakasema urgence mutumane mkubwa majeshi yakuu hapa, mambo yenye iko huko ilishabadilika. Patrick Masunzu alishakula rushwa. Sasa wakati Jules Banza mkubwa majeshi yote ya Kongo, chef d'état major, anatoka Kinshasa kuingia Kisangani, hakumwambia Masunzu kama iko anashuka. Aliambia tu president de la republique, anamwambia wana Chilombo, kule kulishaonekana mambo fulani, mimi naenda kwanza kule niende nifuatilie dossier. Chilombo akampa ndege, basi bakamtilia karibira kila kitu, akaenda. Wakati aliingia kufika Kisangani, alidema akakuta Masunzu naye angali 3 jours anatoka Burundi. Sui kama mulisikiaka, kama kuko habari mulisikiaka,
ba M23 balikuwa Burundi kwenda kuonana na serikali ya Burundi. Masuzu naye alikuwa kaemu. Masuzu alikuwa kamwele konva. Alikuwa ngali 3 jours anatoka Burundi. Wakati anafika Jules Banza naye anaanguka yuko anafikia pale. Jules Banza anamwambia, mbona niko na kutafuta ku telefone mara hiyo sikoni, probleme ni nini? Telefone yangu Samuel niko naiacha kusharge. Sasa ile telefone tulikuwa tunaongea kwa mimi na wewe iko wapi? Aseme iko kusharge. Sasa hizi zingine telefone ziko na kazi gani? Pale ordre katoka kwanza, leta hizo telefone hapa. Bale walikuwa wanaenda na Jules Banza, mkubwa wa majeshi, akamdesarme zile telefone zote 3 yenye ilikuwa iko kusharge na 2 zenye alikuwa kanazo hizi za mpya zote bakazidesarme bakazikamata. Pale bakamwambia no, hatutaongelea hapa, panda ndege twende Kinshasa. Yeye na wachini yake bakapanda ndege bakaingia Kinshasa.